Okay, naibag nga malim tayo kakabsat, iabot ti madaydayaw. Kaya praise God, kada ito'y manen gundaway, nga inak idanon kalagay ti sa uti apo, nga iso iti mangdud manen ti wisdom, kaya comfort kada tayo kakabsat, iti tayo panagbiag. The title of my message to you this afternoon is 5 Enemies of Godly Success. 5 nga kalaban iti panagbalaygi ang Diyosan. Let me invite you to stand with me in Joshua chapter 1 verses 7 to 9. Joshua chapter 1 verses number 7 to 9. And the Bible says, basahin kakabsat ti Ilocano, kunana, isu na laeng abumilig ka, ken umingel ka unay. Tapno tong palem nga aramiden, iti kas mayalubog, iti isu amin alinteg. Ani Moises nga dipen ko imbilin naken ka. Saan mo apagpanawan, uray iti makanawan, uray iti makatigid. Tapno agbanag to anarang ay ka, ti sa dinuwan na papanam. Dahil ito yung libro tilinteg, dinto madayo itingiwat mo. No di ket pampanunutem to ti aldaw ken ti rabi. Tapno tong palem nga ramiden ti kas mayalubog, iti isu amin nga danay surat ken kuana. Ay di kasta, ti dalan mo narang ay to. Ket addan to na imbag nga banag mo. Good success. Saan ko ayan imbiling king ka, bumilig ka, ken umingel ka. Saan ka nagbuteng, ket di ka met agkulayaw. Tatiapo a Diyos mo, addaken ka iti sa dinuman nga papanam. Kararag tayo kakabsan. Diyos mi nga nilangitan, sika iti gugwayan, iti naimbag ka na Diyosan nga bandaygi. On our own, we can never know and go for success, good success. Ngayon, babalan kan kaapo maragpag may tinadyusan ka na impag na banlaydi. Kat numan pa'y ado, dagiti karit tibiyag. Ado, dagiti kas na makaitubon kan makainapon. No ang muming aliklikan, dagiti hamo pagayatan, kat surutan mi iti plano kan panggot mo. Apo san nga dayo, iti panagbanlaydi ka kami. Kat apo gyamanat, whether diti Pilipinas, uno di Amerika, uno sa dinuman nga sulit ilubong. Apo ti saom, may aplikar, Apo Diyos. Kat may sa ti prinsipyo nga surutan mi. Tapnon ti kasta, agbalegi kami, Apo. Bless us and bless your servant. In Jesus' name we pray. Amen. Apto tayo amin kakabsat. Aming nga tao kakabsat, kat kayat na nga maragpat ti panagbalegi. But, define tayo no anya iti balaygi nga kayat tayo nga ragpaten wano danunen nga kas anak iti Apo. Because in world's viewpoint, success is being popular. No adu ti tao nga makamamukan ka, sikat ka, adu ti fans mo, kaslang feeling mo successful ka. Rich. No nabaknan ka. Kahit makita tayo kakabsat yan ta social media, ayan, nakatado nga kasla nagbalinan nga standard tilubong may panggap iti success in terms of wealth. Walo educated, having a house or a car. Well, there may be nothing wrong no ti apo it dun nakadatayo kakabsat iti popularity, wealth, education, house or car. But I want you to know that achieving these things are not the end of success. Digito'y nga banag, numan bilang adda, kinasikat ka na tayo, kinabaknang adal, wanan niya mga sanikwa. Digito'y kaginted ti Apo nga tools. Tapno maragpat tayo, dayjay pudpudno, na imbag ka na Diyosan na banaygi, dahi tagat awan sa bali no sa nga ti pagayatan iti Apo. Because good and godly success is being able to do the will of God. And with all of these resources like riches, popularity, education, house or car, di perspektibo tayo kakabsat, inted ti Apo ka digito'y nga banag ka tayo, tapno maaraman, nga para iti panangtungpal tayo, iti pagayatan, iti Apo ka tayo. Dayjay ti pudno nga success. To observe to do, according to all that is written therein. Joshua was leading the nation of Israel. He was the leader in position, and he had trained army with him, and they were about to conquer the promised land. Kaya tuhan na sumrut di promised land kakabsat, they will be going against God's will. Because the will di Apo, sumrut da di promised land. So, at dapat di maguna nga successful failure.
Ti successful failure, nagbaligi isuna, ngem hangat ti pagayatan ti Apo ti narabid na. That's what you call succeeding on the wrong thing. That is a successful failure. Kas Kristiyano, hantayo kayat kakabsat, nga digito inted ti Apo nga tiyempo gundaway kan resources, kat aramadan tayo, nga mga ramid kadigiti kay kayat tayo, kat saan kindi nga ti pagayatan iti Apo. For that is a successful failure. So iti dahi nga malayang kakabsat, tapno maragpat tayo, kat maaramid tayo, dagiti kayat ti Apo, kat dagiti pagayatan na plano na, ti biyag tayo. Masapol nga ma-overcome tayo, dagiti nga enemies of godly success. 5 enemies of godly success. Saan nga nalaga nga ma-overcome di kito eh? Because basically, at daytoy nga palasag kada tayo nga nature, human nature tayo di kito'y kakabsat, kaya adda kada tayo tinaldaw-aldaw, ngayon babalan ti parabor ti Apo, ma-overcome tayo. But first and foremost, it is important that we are able to identify and we are aware of the enemies of godly success. And so that, no di kito'y sumken kada tayo kakabsat, saan tayo palubos nga kuri, no di kat, even if it takes sacrifice and self-denial, i-deny tayo ti pagbagay tayo, tapno aramidan tayo lang, ti pagayatan ti Apo, day jay di puno nga success. Number 1 kakabsat, na iburay ko kada kayo iti, na minsan na Domingo, nga enemy ti godly success is apathy. Ti kaya nga sa unti apathy kakabsat is the lack of interest, lack of emotion. From the Greek word a and pathos. A means without, and pathos feeling. So apathy is without feeling. Kala ti ari nga kakabsat, may present ka na tayo ti sa uti Apo, basbasahan tayo, may bagbaga ka na tayo, dagiti pagayatan ti Apo, ngam kasla awan tirik na tayo kakabsat. Haan nga ag-sink in. Kung na di may isang na member, di pasukin iti, at pritsak may panggap ti pa naging inom. Kat kuna nakakasta, ay awan, dita preaching ni pastor, katak-tal-tal-tag kanyak kuna na. Kahit na nasawag kakabsat, han namang rit na. Kadayjay mensahe nga may bagbagagan kwa na. Kakabsat, there may be times in our life nga gapo iti involvement tayo ti worldliness. Uno gapo iti panagpagpagusto tayo nga kang kanayon dito na ilasagan. Mabukaw tayo tinadyusan nga tarigagay. Nga mangpurso kadagiti pagayatan iti Apo ti biyag tayo. Or at times, gapo kadagiti makita tayo ti agnawlaw. Kat dayjay mo ti pagduyusan tirik na tayo. Kat no may present kako na tayo, dito ti pagayatan ti Apo. Agserbi tayo, ag-soul winning tayo, ag-discipleship tayo. Dito pa'y maka-amen kakapsan. Uri kung malagtanag tayo. Uno ko natin kumati kung ganti puso tayo, Apo, kasano ka magipasad. Kakapsan, apathy is not a good condition of our life. No kung magsalun at tibaging kakapsan, dakil na parikot, no hana makarit na tabagim. When it is numb, dito tudugan na katidagon, hana makarit na. When ito magmutaulan, kat di makarit na, dakil na problema ti salun at deta kakapsan. And so, we must have the interest. Apathy is the number 1 enemy. Lack of interest, lack of emotion. Dede ko natin nga half-heartedness, kapsat. Dede awang puso na. Kaya, kanati may isang anak, nga kakaasi ka lang nga ubran, kitawin na ka, di na pa'y tumulong, kasla hanamarit na. Awang pa nag-rit na nakakapsat. Hanamarit na, di bandog kunrigat mo, buy-buyain na kalata. Kakapsat, deta ti number 1 nga enemy iti godly success. No, abay nga adu dagiti Kristiyano, nasayat mo ti church nga nangikabilang ti Apo kadakwada, at damot ti Biblia kadakwada, basbasan dagdingan dat preaching, ngayon no abay nga awan maragpat da nga nasayaat nga pagayatan iti Apo, kat gapo taawan dayjay nga tarigagay, masapol kakapsat. Daita nga godly interest, passion for God, passion for the ministry. Dati awan mang pilpilitin ka, te awan mang idurduron king ka,
Tay uray awang mangipalagip ken ka, gaputa adday jerit namken, si papanunod ka, talaga nga iso, kakabsat, iti sapsapulan di puso, di panagserbi iti Apo. Number 2 kakabsat, nga enemy ti godly success, ken ignorance. Dahil ignorant kakabsat, it means uninstructed or illiterate. Kuna na ti Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Kaya nga sa wen, halang kuma nga may balikas iting iwat. No di ka, tumnet kuma iti pa nakaawat tayo kakabsat, digiti may bagbaga, may kaskasaba kada tayo. Nga instruction iti Apo, may panggap ti panagbiag tayo nga kas Kristiyano. Last time na-mention ko, ano digiti Kristiyano, ada Bibliana ng di na magbasbasaan. Digiti na duma, ada Bibliana, basbasaan na, ng di na awatan. Digiti na duma, ada Bibliana, basaan na, awatan na, ng di na nga aramidan, ijibiyag na. Timayag kakapsat, basaan ta Biblia, ang kararag katap no maawatan, kadi kararag mo tap no matungpan mo tibiyag mo, dayjay na basam nga nasantuan nga surat. Let me ask you kakapsat, iti dahi nga gundaway. Kasi no may panggap dahi nga banag, I believe, hanag kurang digiti pastor kan mga kasaba. Hanag kurang ti pulpit, iti Osana Bible Baptist Church, iti panangiyadal, kan panangisuro, dagiti rumbeng nga aramidan ken pagserbyan nga guide ti biag tayo nga kas Kristiyano kadagiti desisyon nga aramidan tayo. Ti saludsudan ken kay ti dayti nga manen kapsat. Kadagiti naglabas nga preaching. Kadagiti naglabas nga mensahe nga nayadal king ka. Ana iti partikular nga nakisaritaan iti Apo king ka. Definitely no dingeg ka ti preaching dingamin ada pang idilan ti Apo king ka aya. Kat anya dayta nga nakidilang ti Apo ken ka. Dayta kakapsat kasapulan nga i-apply mo dayta nga banag. Observe to do. That means put it into practice. Kat nagmayat kakapsat, DJ panantungpan mo ti pagayatan ti Apo kasla kumata giving. Nag-preach ko ti pastor ti giving. Kat ti Apo kakapsat tignayan na ka. Talaga nga tignayan na ka ti Apo. Kat kunang Apo, wana po, aramidat deta nga ng tignayan kanya. What a blessing! Babasit man nga dan ngam dakkel ti pakaimudingan natin kay papanan na ti Christian life mo. Ta once nga ang kagadan ti panagtulnog kakabsat, awang progress kan improvement ti Christian life. So that is number 2, ignorance. Iso nga ti challenge ko kada kayo, itagatawan, i-commit mo ti Apo, nga kunang Apo, kaya't kung nga maamuan, maadal, dagiti pagayatam ti biyag ko. Iso nga binigat ng devotion ka. Awan tirason mo kakapsat, nga hana makapag-devotion. Gaputa, at times ni Brother Erwin, nag-post pa yun ko, dagiti daily devotion dita. Dati, series kakapsat ti Daily Bread ti Hawaii. Kat, dati nung ti biyang, ag-iposak mo ti inaldaw, dagiti daily devotion. Manipod kakapsat ti Daily Bread. So, awan rason tayo nga na makapag-devotion. Tayo na sa doon tayo. Tayo apathy, number 1 day dyan. No, masulit ka, no, awan desire mo talaga, di ka hamulog iba na mo basaan. Mabaling nga i-share mo, ngam day dyan, hanamot timnag ka. So, brethren, we challenge you to read the Bible every day, to listen to the preaching intently, mabalbalin ka kapsat, no, agda day dyan, kas napang tignayan ti Apo king ka, no, pre-preach ti pastor, isurat mo di dyan. Makalang at notebook mo. Kaya kamo man maala amin di outline. Ngayon yan ng tignayan ti Apo kang ka, isurat mo. Ta nagpintas nga subya-subyanan kati kararat at kunang Apo. Dagitoy nga instruction mo kanya. Hangkuman nga mapaggigitan nga aramidan. Ngam babal ti parabor mo Apo. Inutek. Gagbalbali. Inutek. Ngay patungpal. Digiti nga banag ti biyag ko. What a blessing. Kada mo yung aggabound ti grace ti Apo kang ka. What a blessing. May ikatlo kakabsat ng enemy ti godly success is rebellion. Number 3, rebellion. In Ecclesiastes chapter number 8, verses 11 to 13.
Ecclesiastes chapter 8 verses 11 to 13. Kasi hindi ko natin nasantuan na surat. But because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Among kuna na dati Biblia, DJ ngamin panakadusa, iti tao nag-aramid ti dakas, hanasigod kano napitan. Hanasigod ngamin nga marita, the consequence, DJ pa nagrebelde na, wano pa nang resistar na, wano pa nagsukir na, kadijay bagbagati apo king kuanan. But definitely, there will always be a time of retribution. Nga ti apo kakabsat, ipalit na kang ka, nga ginaramit mo, nga panagsupyat king kuanan, kat hana pa kay aywan, kan pakadadailang. Una na di Galatians 6:7, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Imagine ang kakabsat. Kung kuna karod, awang pa'y nakita nga anak, nga nasukir ka di kiti naganap. No, agdadaman, anak ti apod makamukadakwada. Ngayon, awan nakita nga anak, nga nasukir ka di kiti naganap, kat binendisyonan ti apo, gaputan na sukir isuna. Daga di ang yung kakabsat, nga anak, nga binendisyonan ti apo, gaputan isuna kat nasukir. Di pa'y kontrahan ti apo ti sa una. Kati ko na ti apo, children, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor thy father and mother, that it may be well with thee. Kuna na. Nasaya to, iti banag mo, iting ka pa nagbiyak. So, dagat yung buyo, maubing. Nga binendisyonan, imparupok ti apo, ti parabor. Gapot ay sunag at nasukir ka, di naganda. Awan kakapsat. So, deti rebellion, isut maysa, nga manglapad, wano mangigawid, kada tayo kakapsat, iti panagbanlayki. Now, rebellion to God, dito ti umuna, di pa nagsukir tayo na po Diyos. Amuyo, iti kada desisyon, iti kada plano ng pangkap ti panagbiag, at da advice nga mangmanagan tayo. Kada kada tayong kakabsat, no agtulog tayo, uno sumukir tayo, kadijay na batad, nga pang magbaga iti ako. And if we reject the Lord, the Bible says in 1 Samuel, nga dagiti mag-rejectar iti apo, rejectaran tumo iti apo. Those that will reject Him and disobey Him will be lightly esteemed, kung ano di Bible. Hanto ka nung nga itag, ay iti apo, nakapuod ka ba iti Kristiyano, nga saan na nagtunog ti pagayatan ti apo kat binendisyonan ti Diyos. Mabaling ako na siguro, mga dadaamok pastor, nagrebelde ti apo, nagbaslide, kasla napintas mo ti kasasaad ti biyagda. Kakapsat, ti apo nga ta, tinang bendisyon kadakwada. Ti apo nga ta, iti magipalit na kadakwada nga, o anak ko, gabot pa nagrebelde, bendisyonan ka anak ko. Iti apo nga ta, hangata nga ni Satanas, tapno digiti nga tao, panagrit nada, mayat lang ta diyong ubrahan da, gabot awang marit nada kakapsat, nga kasla consequence, DJ, panagsukir da iti apo. Brethren, be not deceived. The devil can also bless people. In fact, in the temptation of the Lord Jesus Christ, tapno di kasta, may panagdag ko kada kayo, deti puntong ibagbaga. Tabaga ko na yo, nanganamot deta nga ibagbagang pastor, na ni Satanas kat kabailan na parang ayon ti may isang tao. Mga kakapsat, malagip yun, the temptation ni Jesus Christ. Anak ko na ni Satanas, kitang dikitori ko na. Pagarian, ited ko idakan ka, kita, adagayang karbungan na. Mangyawat nga mangited, dagiti pagarian kan kinabaknan nga naindagaan. Kunana kan Jesus, ited ko amin idagan ka, lakit di agrukbab ka kanya. So ano iti may isa nga Kristiyano kakapsat, kan imay ti pa nakaupay kan kuana, kan agsuy dirit na ti hapo, uno sumukir iti hapo, kan surutan na ti bukod na nga pagayatan. Mabaling nga dayta nga tao kakapsat, ay ayaman ni Satanas ton ti biyag na. Kan ipaay natin kuana, dagiti mabalin nga pagrangay na isabat na kakapsat, tapno dayjay tao panunutan nanto, ay okay lang ba't kayang that backslide?
ngam di kay paalalilaw kakabsat. At pagpatinggaan ti amin na banat. Awan nagbilang nga di at pulo kung natin ano. Di ba nung bilang ka, dumanong ka latat pulo. O, bilang ka may sa dua talo, dumanong ka sanga pulo. Ngayon ang ti at bilang, hanat mga dumanong na, dua pulo. Ngayon na, talo pulo. Awang agbilang nga di at pulo. Isumakas may sanga lang ti Apo. Sana di kitay kita ang ko na, apa isuda nag-backslide da, apa isuda nag-rebelde da ti Apo. Apa isuda nagsukir da, yung apa kasla binendisyon ng ti Apo, haang kakabsan. Nasa Isaya at di jaglag ang iti parabor kan pamendisyon ti Apo. Gaputiin tayo panagtulnog kan kuana. Kita mo, nagsukir kay ti Apo, agsaper, ada saperon kakabsan, anak, adu ti komplikasyon nga saperon tayo. Let us not rebel to parents, and let us not rebel to our pastor. Consult your pastor about your plans. Dada kakabsat nga nag-consult kanya recently pakararag ket kuna kagang kanayon awa man ti adu nga may advice ko. Ngem tekad kararag ko kakabsat dakkel nga makatulong ken ka. Nga dawatan iti Apo ti wisdom may tudnagan ka. Nga dawatan iti panang direct ti Apo iti dala mo. Tapno mailiklik ka ti panagkamali. Mailiklik ka iti wrong and bad decision iti panagbiag mo. Importante kakabsat, ti panang bigbig tayo, dagiti adipon iti Apo. Amuyo back in the Old Testament, dagiti kings and soldiers and generals, before they go to war, they go to the prophet and seek counsel from him. Tadjay prophet kakabsat, isut panakangiwat ni Apo Diyos. Ang kuy baga nga siya ket propeta, ngam kasmay sa nga adipon ti Diyos nga kangatuan. Hamo ka di nga ilaksid day di oportunidad mo ken pribilehyo no mangidanon na kita nga parikot ken panggep mo iti adipon iti Apo tapnon mabalin na ka nga ikararag. Brethren, the second or the third enemy for godly success is rebellion. So hantay nga rebelde ti Apo kakabsat. Hantay ko mga resistaron ti Apo agtulnog tay kumaken kuanan. May ikapat, iti kakabsat itihan ko na i-mention, deto'y tayo number 4, enemy of godly success is fear. F-E-A-R. Fear. Tikay na sa undet, i-fear kakabsat, kat panagdanag, panagkulayaw, panagbuteng, deta kakabsat, iti kayat na nga sa word, iti fear. You know? In Ecclesiastes chapter 11, verse number 4, he that observeth the wind shall not sow. Kita na DJ Tiyempo. Oh, matiti pa nagmula. Shall not sow. And he that regardeth the clouds shall not reap. Ano pa nagmula? Sana mapan asikaswan. DJ taltalon na. Kaputa mabutan. Fear. Brethren, don't be afraid in life. Mabaling nga daligitay kasla mangted kada tayo iti panagkapoy nga isut pagbutbutngan tayo kakabsat anya dati pagbutbutngan kita adda kadi pagdandanagam ita nagdama amoy palubos kada ita ket isu iti agari ang tapanunot mo dakdakkel ti Apo ngum no anyaman dayta nga pagbutbutngan. At times ti maysa kakabsat nga narigat tayo nga ma-overcome kat deti failure. Brethren, kunatay siguro, Pastor, no aramidot deta, bakahan kumanpas, kala ete lawas itay, damay sa kakabsat, kat inoferan di pag-ubra ng kumpanya, itinangat nga ito nga posisyon. Kat kunana kanya, Pastor, napintas dito yung offer, dakdakkel nga sweldo, ngam adot ikon consider po ko na. Well, ano digijay ko na, nga ikon consider mo nga factors kasi kaslang agkud-good, hirit na. Kad ko na, kasapulat ti malawlawagan ti panunod ko, no accept dito nga position mo no saan. Kad ko na, Brad, anak di kita nga ikan consider mo nga factor. Kat ko na, umuna Pastor, adot malabsak namin nga superiors ko na.
Taadon timon una ngam siya, mas senior ko na nagaya. Ngam siya, iti dayta nga pagubraan. Kat no grabot, dahito yung offer, di ka natuami ko na malapsak, di giti nga senior. Kat pampanunutot, baga danto masarita daw, iso dantot mangipababagan niya. Maritnat, di bagbaga na kakapsat. Nga dadanag na, tabaka, di gitoy nga senior, kat iso danton, ti mainggit. Kat baka, perjenda, isunton ti pagkadadagilan na. Ken ko na, Pastor, dahil dyan aming kat barumanan nga product ko na. Sabali kami, dito yung offer me itatang product. Kat barumanan nga product, dito yung offer me. This is about cellular, dito pag-ubrag, dito kapsat. Sabali nga na product, so kailangan ni master ko. Kat kalatidanag na kakapsat, baka dyan ma-fulfill the expectation DJ boss ko. Kat nagkararag at tiyapot ko lang, ako, ano i-advise ko ka DJ nga kapsat. Tapnon ti kasta, manawagan ti panunod na, tamakita apo kat adabutan DJ puso na apo. So kung ti apo Lord, sika ka di, tinaggapuan na dahil yung oportunidad. Kat no sika itinagtad king kwa na dahil nga favor apo, anya trombon nga ibagag kang kwa na. Di di prayer ko ti apo. So kung king kwa na kapsat, umuna ti amin, ti may sa kumakita mga perspektibo, kat di perspektibo nga kasmaysa nga Kristiyano. Tasika ako na, extension ka at HBBC, di na pagubraan. Agasan, data influence, data posisyon, no kas pagrigan, aksebon ko na king kwa na. Manong at tao, ag-conduct at Bible study di jay. Kapunta isunagat na surusurwak mo nga ag-prista, hindi pastura pera pasukin, dinis disciple-ak, deto yung young men. Kasi ti apo, bungag isuna kakabsat, iti pamati. Anak ti pamati, dinis disciple-ak. Kat kunaking kwa na, panunutang di jay, nagpintas nga influence. May kagwa ko na, no dahito kat favor iti apo. Hamu panunutan, DJ makuna, di kiti senior mo. Hamu mo't pakadanagan, numamit mo no saan, di expectaran di boss mo. Gaputa amok nga by the grace of God. No inted ti apo deto, ikan na ka ti abilidad ng mga rabin. Numapay ti kasta ko na, ikararag ka, nga ikan na ka ti apo ti panunod nga maka-realize, kan target ti puso, bilang man anya ti desisyon nga rabin. So nag-thank you. The following day kakapsat, nagkita kami. Kat kuna na kanya, kunaking kwa na, kumusta ting kararag ka? Kat kuna na, oh praise God, pastor kuna na, nagtalgad dito yung puso kita. Kuna kway, inalaw di posisyon, kunakat, kastit istorya na pastor. DJ gayang position, in offer, DJ boss me, kadigito yung padak na managers. Ngam awam mo tinag-respond. Kat gayang pastor kuna na, siya ti talaga kayat na, DJ boss me, so nga kinasarita na no kayat ko, nga aksepon DJ no offer. Kat to cut the story short, kas lang impakita di kiti padak ka manager, nga handa interesado ka di dyan, imun una da nga amang dita, isuda kung mga kalanda interesado, iso nga pastor, awang problema ang accepted di dyan nga banag. What a blessing kakapsan. So isunton ti baro, nga kala supervising ka di dyan nga, supervisor ka di dyan nga, dakdakken nga department. Inunaan ng amang kakapsan, di kiti mas senior ng isuna. What a blessing. Sometimes, at the DJ nga rin na tayo, mamik ko nga ta di expectation. Hamo pang panunutan kakapsat no kaya mo saan. Uno may panggap di expectaran da. Because by the grace of God, kadwang tiyapo, don't be afraid of failures. Dukas pagrigan man ag-fail ka, kat bayam lang ta kakapsat. It's not the end of life. No na-fail ka, iti may isang abanag. Han nga isot pa kaupayan taritnam. It's not the end of life. Pampanunutan, una nga, bumasit pa nagkita da kanya po. Mapukaw ti respeto da kanya. Amo yung kakapsat, ibagat ti kinagpaisuanan na. Ti pa nagkita ti tao, agbaliw. No nag-fail ka ita, kasta ti pa nagkita ti tao, basit ka kakapsat. Bayang nga mabuya da, iti pa nangitag, ay ti hapugan ka, agbaliw tuman ti panunod da. Kunagan tuman lang, kunagtubay, di, kaya na eh. Nag-fail lang pero bimbangon, kayang-kaya na eh. Agbaliw, di ba nagkita ti tao. So ako pang panunutan, whether anang atatma ko na ti tao, bayam lang tagakapsat. Don't be afraid of failure. Ni Thomas Alva Edison,
Idi aramida na iti bal 700 times nga panpak. But you know, ti panunot na kuna na, I did not fail 700 times. Amo iti kuna na, I have found 700 ways how the ball cannot work. It does the perspective na ya. Ano ko na, I have failed 700 times. No, he did not say that. But he said, I have found 700 ways how the ball cannot work. Natakwatak ti pito gasot nga wagas nga na kayang ag-work iti bumbilya. Kat matakwatak ko no kasano ag-work. Failure is never permanent. It will take you to a higher level. Tandaan nyo dito kakabsat. Failure is never permanent. Mabalin nga failure ka, sometimes yan ta eskwela, ada pag-fail ang diyon nagtibalay, ada pag-fail ang yan na trabaho, ada pag-fail ang na aspeto ti panagbiag mo, and sometimes we are perfectionist, kat kuna tayo awanan, failure ako, awanan kuna tayo, ngam saan kumakakabsat. Because failure is never permanent. Furthermore, nung may panggap kakabsat, iti saritaan, may panggap ti panagdanan, faith is not the absence of fear, but the presence of God. As humans, no adda iti someone tayo, no adda iti activity tayo tangalawas, aminan tayo kakabsat, at the time, nga dete medyo adda pa nagbutan di panunod tayo. Normal day dyan, because we are humans. Faith is not the absence of those fear, but even sometimes adda digitoy, nga pampanunutan tayo. Yet, tumangat tayo at kuna tayo, Apo, tulungan na makita ka. Kat sikat ipagtalgoda. Faith is not the absence of fear, but the presence of God. Ni David kakabsat, sinamo na ni Goliath, nga awan iti panagbutan. Gaputa amuna nga ti Apo tulungan na isuna. Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. So, God holds the future. Tinggal ti Apo kakabsat ti masangwanan. Saan nga datayo ti magintinggal dagiti pasamak ti panagbiag. Ti Apo ti magintinggal dagiti pasamak. And put your life in God's hand. It will be safe and secure. So nga, among, niti dahi ti nga bundaway, agkapkapoy ka, gapo ti panagdanag, kapkapoy tayo. Gapo di gito'y kakabsat nga kasla para parikot. Danag ti panunod, dagiti what ifs tayo, dagiti kasano nga rudan no kastoy. Kakabsat, tell to God your trials, tell to God your troubles, tell to God your fears, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Adun tao kakabsat, nga maparparikutan, maririribugan ita. Ngamda tayo nga anak ti Apo iti tarayan tayo. Ala kakabsat, I hope nga naalayo dahil nga punto. Ado nga imbagag, ado nga inya-explain ko, ado nga inya-vlog ko. May salang di pagpakita na. Hamoy palubos nga di panagdanag mo ita. Kat ison iti agbalin nga lapag, wano tuldok iti biyag mo. You can overcome that fear by coming to God in prayer. Ma-address anyaman di kita. Nga kasla, mang pagkapoy iti panunod mo. Babangan di panagkararan. Well, number 5, kakabsat, may kalima nga enemies of godly success is distraction. Distraction, o kakabsat. The word distract means to confuse the mind. These are little irritations. Digitay kasla, mangirita, mangagaw ti attention tayo. Mangagaw iti puso tayo kakabsat. Kat iti panagbiag. Nagado ti distraction tayo, left and right. Kat makaligtaan tayo kakabsat, wano hantay maarami, di pakayatan iti Apo, gapo ka digiti nga distraction. Isungati ko na ti Apo kini Joshua. Dito chapter 1 verse number 9. Tingnan nyo kakabsat. Joshua chapter 1 verse 9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Kung napay ti Apo gingkwana di verse 7, turn not from it to the right hand, or to the left, kahit nakasawan, hamoy panubos,
Masapo na mindful ka. No anya ti goal mo. Dito ti number 1 kakabsat eh. No talaga nga kayat mo nga maragpat ti godly success. Masapol nga mo no anya goal mo nga nadyusan. Anya panggap mo ti panagbiag. Ket digito ay aware ka no anya digiti ka na distraction nga kuna. Ay madi. Yaw awan nak deti ket jak tumarami di pagayatan ti ako. Kas lang man ti Domingo kakabsat, adut distraction mo umay ti Domingo. Nga masapol kakabsat, nga i-resist tayo, di kiti nga bambanat, tapno maaramid tayo ti pagayatan iti apo, at maayo tayo kumahan iti apo. Nakimimbag ti apo kakabsat. You know? So, we must avoid these distractions. Malagip nyo di story di Bible ni Maria ni Marta, na panagbisita ni Jesus Christ. Kat gundaway na kumakakabsat, nagtugaw nga dungag kini Apo Jesus. Ngam ni Marta, napan ni kusina kat nagluto, kat nagsagana. Namisan na kakabsat, dayjay kanito, nga dungag kini Apo, gapo ka dayjay, panagsagsagana na. Kat bayat di panagsagana na, anak kahit ko sa wanan, mataranta kakabsat. Kahit napan kini Jesus, kat kuna na Apo, di na mabiling nga ibagam, di na kapsat ko na tulungan na katay, marigatan na ko na. Kuna ni Apo Jesus Marta. Doon una hindi pa kariribukan. Sana ko na kay ni Marta, Mary had chosen the good part which shall not be taken away from her. Kakapsat, identifyin tayo, di priorities tayo, nga godly priorities. Kat kunang Apo, Domingo para kun ka. Prayer meeting para kun ka. Kat adu dagiti distraction ng haana po. Hanak nga agsarak iti ways tapno mangliklikat ti panaggimong ko. No di ka agsarak ti ways no kasano nga may ipangrunat ti panagigimong ko ang Apo. I will avoid the distractions. So clarify your godly priorities. Anat priority? Tano awang priority? Di ka kumpormilat tagakapsat. Awang mo ti target tayo nga priority, kay schedule tayo ti panagbiag. Tibigal, i-priority iti panagdevotion. No umawat ka, di kita'y material nga blessings, sweldo, kanda dumapay kakabsat, nga blessings, i-priority di tithes mo nga para ti Apo. Clarifier, once and for all, asesem ti biag mo, mangalag at notebook, kat kunang Apo, dagitoy iti priority. Dagitoy iti goal ko Apo. Dagitoy digiti kayat mo nga masampol nga aramidat ti biag ko Apo. Kat awirat nga digitoy ti possible nga distractions. Digitoy ti possible Apo nga problems nga arise. Digitoy digiti fears ko Apo. Kat kastoy ti riknag maipanggap ka dayta nga banag ada ka nagkudkod. So amin ang apathy, rebellion. I am trying to summarize things up. Kat kunang Apo tulungan na. Tanabatad kanyak iti pagayatan. Dati di priority, dati di goal ko. Tapnon maparagsak ka, may dayday ko at may ayaw ka Apo. Help me to overcome my flesh. Maliklikat Apo, digiti nga distractions. Kat maaramid ko iti pagayatang iti panagbiag ko. One time ni Nehemiah di Bible, malagip ko di story kakapsat. Kat ni Sanballat ken Tobaya. Kat dati kurkurirwan da isuna. Dati panangilunganong na iti Israelites nga mangbangon, mang-rebuild iti wall of Jerusalem. Ni Sanballat ken Tobaya kakabsat, they are enemies and they were against the kakabsat kadijay nga eramid ni Nehemiah. Probably because of envy. Tani Nehemiah kakabsat na ala na ti favor ni king tapnon ti kastagat maaramid na deti nga banat. So ni Sanballat ken Tobaya ko na daging kuanan. Nang plano da kakabsat ti may sa nga plot ket kunada. Nehemiah, umay kanto dito eh. Agmi-meeting tayo, agsasarita tayo. Ket iti kuan ni Nehemiah naawat na dayjay nga surat. Nagkaranag ti Apo. I believe na pinaltiingan ti Apo ti panunot na. Ket na-realize ni Nehemiah nga kunana ay haan. Daytoy ket kaslang pasad dalang kanyak deto eh. Pasango dalang ngem adadakas nga panggap da kanyak. Nag-reply, babaen kakapsat ti letter ket kunana, I cannot come down, for I am doing a great work. Sana ka mabalin na umay, ta nasisita unay deti ubra. O kakapsat, dagiti priority nga inted ti Apo, nasisita ko makadatayo.
Ti panagdaydayo day kinkwana. Ti panagserbi tay kinkwana. Ti panagbasa tay ti Biblia. Ti panangted. Ti panagtulong. Ti panangasikaso digiti anak tayo. Panang devotion ti pamilya tayo. And many things nga naadal tayo kakapsat. Nasisita kat ikaso tayo digiti nga bambanat. Katuan nyaman digiti distraction nga sumangbay ko na tayo apo. Tulungan na mapagbaligya. Kat saan ko apo nga mapagbigyan ko digiti nga distraction ti panagbiag ko. Abali ako na, anang arudang pastor nung kagura da ka digiti kagayon mo. Hanabali nga kagura da ka kakapsat. Basta ti apo naragsak. Gapo ka digiti decision mo nga nang ipangpangruna kang kuana. Hala kakapsat, sapay ta dahil nga mensahe, dakkel itinaitid na kang nga pagpanunutam itibiyag mo kas may sa Kristiyano. Kakapsat, we have all opportunities in the apo na ijay. Some have greater opportunities, some have little opportunities. The Lord gave us talents and resources. Kat amin di ito yung kakapsat, nganin umay ti apo, katunod dati ijay langit, ag-report tayo ti apo. Noan yan inaramid tayo ti panagbiag tayo. Naragpat tayo kadi ijay nga balegi. May bagatay ito nga ta, I have fought a good fight. May bagatay nga ta, apo na aramid ko, mission accomplished. Lord, kunam to kadi, dati papaaramid mo kanya by your grace, dan Pasko apo. Unang tunod na kadi langit, kat kung kunam to, agsansan nalitid kagat kunam, no apikit di nga jak diningag di mensahe ni Pastor. Pinaiturayan nak kada di pusok nga rebelde. Uno apay ngamin nga awan tarigagay kot na Diyos at gilig, na ilubungan latapang panunod ko. Unohan, aduunay ngamin ti nakaisagsag maga ka distractions, aduunay ti nakalalaan di pang panunod ko, mabalit ako na. O kakapsat, dahil nga mensahe, ti apo magisasaogan ka. At rason ti apo, no api nga dahil nga mensahe, ti inturong na di puso, ngayon nag-ishare ka kayo itatangabundaway. Asesum ti bagim, evaluate ti panagbiag mo, kat kunam apo, kaya't kumot nga maragpat deta nga godly success. Kaya't ko nga tunod dat di langit, makoronaan na tumot apo, ti Soul Winners Crown. Uno dete, crown, di tinagan anos nga nagserbiking ka. Tadeti nga korona, isuntumot ti iyag ko kang kaapo, nga pamadayot ko na awatom apo, dahil nga korona ng inyong kurmo, tas sikat ti maiparbon na may daydayaw, kan may tandudo. Kakapsat, dahil ti mensahe tayo itang wala, kat sapay ti apo, nakisarita kang ka, kat adarason mo kumaita nga mang-evaluate na biyag mo, adarason mo agtugaw ko tagkararag kat ko ng apo, isuro na ti aramide. May the Lord bless you. Kararag tayo kakapsat. Ay daklan na Diyos, agyaman kami ti dayti nga manen. Agyaman at apo ti gundaway, na siyak mabalindak mo sa rin. Kat dayti ngayon ka panangaramat apo kanya, ibilang ko nga balegi na Diyosan. Taapo, dayti indak inbalikas nga saong, gundaway mo nga nakisarita ka digiti kakapsat. Kat babaen ka dayti nga preaching, adarason dagag panunod kat mga sestibiyag da apo. Saan ko mga naglabas katan deti nga preaching kat kasjay latan ako. No di kat nakulding ko mga nagitirik na kan panunod mikat kunami ko maapo. Ana digiti nagkurana pakawanan na. Anya digiti pagayatam tulungan na maramid ko. Ala po, tutuloy mga bendisyonan digiti nga pampamilya kan kakapsat iti Hawaii kan iti Amerika, iti mainland USA. Digiti na dumapay nga kakapsat. Kat sapay apo tauray kasanot kadakkel iti problema ita ng daman. Ti pa nag-spike ti number apo ti kiti matmatay ti COVID. Ti kuna ti maysan ka nagpisti ti tao apo. But this is not yet the end of the world for us. As long as we are alive, there is hope and you have planned for us. At dagada kami apo nga mang seryoso iting ka pa nakisarita kada kami. Oh Lord God, bless us. In Jesus' name we pray. Amen.